Evo nas na otvorenoj sceni Liđa. Evo nas na pravom mjestu. Na pravom mjestu je, odavde je sve počelo. Znači, otvorena scena Liđa, Liđanski festival. Kažu da je počeo kao odgovor, kao humanitarna akcija da se skupe pare za skopljanski zemljotres kad je bio. Sada nekad bila otvorena scena Pa slušaj, i Nešvil, Jugoslavije. Ex-jugoslovenski Nešvil, apsolutno. A sad mi izgleda ako otvorena rana. Pa ti kažem, to je vjerovatno neka faza, a ne sumnjam da će opet ovo mjesto je previše važno da bi ostalo u tom nekom zaleđenom, da tako kažem. Nekad vrlo važno, mjesto sa bogatom istorijom, sigurno će i u budućnosti biti tako. Na neki način će ljudi to napraviti. Čak i vi ste 85. kao nervozni poštar dali svoj doprinos i kažu mi ljudi, ovi stariji mužičari, da ste dobili nezapamćen broj glasova, kao 91% glasova za prvo mjesto ste vi dobili, što nije nikad niko dobio sa pjesmom Sarajevo. Pa slušaj, to je fantastična stvar za biografiju, skoro pa filmski neki scenarij. Međutim, to je zaista bilo tako. I na naše veliko iznenađenje, jer smo bili te godine velika inovacija, kao što znaš, Nervozni poštar je donio jedan novi pravac u muzici, spojili smo rock svirku sa narodnom, ali evo da ne pričamo previše o Nervoznom poštaru, nego o Iliđanskom festivalu. Upravo je Iliđanski festival bio pravo mjesto za promociju novih ideja i u narodnoj muzici i zato je u stvari jedan od dokaza da je o cjelokupnoj važnosti festivala. Jer festival je zaista bio standard i svi su ga poštovali. Znači, takva jedna inovacija koja je na početku bila veliko iznenađenje, skoro pa šok. A jedan od tih šokova je bila i ta glasačka kutija u kojoj zaista jeste bilo preko 90% tih karata. Je upravo bila ta inovacija i ljudi su je prihvatili, ali kažem, najbolje mjesto za to je bio Iliđanski festival. Fadile, da se vratimo u Hrasnicu. Što mi je veoma drago. Ja. Damjan Babić, osim što je bio vaš profesor muzike, veliki muzički vizionar, multiinstrumentalista, neformalno ste mi rekli da je bio kliker za svakakve neke stvari. Apsolutno. Prapočetak, da tako kažem, svega je bio, po mojem mišljenju, i vjerujem da će se mnogi u tome složiti, je bio profesor muzike, znači Damjan Babić, koji je bio profesor muzike u školi u Hrasnici i koji je dao ogroman doprinos i u stvaranju Iliđanskog festivala. I to je jedna fantastična figura, ne samo kao muzičar, nego kao čovjek. Znaš, 60. godina Dašo Babić je bio, zahvaljujući tome što je bio jako dobar kompozitor, jer praktično prva liga ex-jugoslovenskih narodnjaka su pjevali njegove pjesme od Safeta Isovića, Bebe Selimović, Zore Dubljević, Nedeljka Bilkića, ne znam, i ostali, pa je on dobivao odlične tantijeme. I tada je vozio najbolja auta. A za nas, djecu, jer je to taj šareni svijet iz koga sve polazi, znaš, sve su to ti prapočetci, što kažu, koji kasnije kulminiraju u toj mašti nekoj i u muzici. Jeste i u muzici, i u sportu i svuda. Dašo Babić ti je tada imao, mislim, ja volim ovo da pričam, zato što mi koji smo iz Hrasnice, to su detalji koji nas vraćaju malo i u mladosti, a i jako su bitni na kraju krajeva ako se prave neke dokumentarne emisije koje slikaju jedno vrijeme i govore o doprinosu jednog čovjeka, njegovog života i tako dalje. Vozio je Ajkule, vozio je Opel Rekorde, Mercedese, najbolja auta, vozio je djecu starom cestom do bazena. Bazen je bio glavno, pogotovo ljeti, okupljalište.